Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Raul at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Managbabainat, ket jak maitured ti agaram. Ngem adda kayat da apayasawa kanyak abalasang, ket daytoy man ti inak isalaysay dito'y programa yo. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Raul dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Asawa mo ni Victoria, iti kasta, makaasawa ka maten, Raul. Ngam papa. Nakuna ni Diego akabsat na, ano kayat mo ni Victoria, kat ikalaysa mo. Ngam papa. Kasanong ikalaysak ti saan kumat ngay ayatan? Apay, kayat mo ka di ti agbaa kabaro? Saan ah? No kasta nga rod, agkalaysa kayon. Kasanong ikalaysak ti babae adyak mat inaram, papa? Sana nanaskan dayta. Basta agkalaysa kayon kini Victoria. Total, pagayatan metlaeng ni Diego dayta. Tas sika ti kayat na apakiasawaan di kabsat na. Ngam papa. Payabak da Victoria ken Diego. Tagsasarita tayon. Pinayaban kayo adwa, Diego, Victoria, tagsasarita tayo. May papanitian niya, tata? May papaniti kalay sayo kini Raul. Anya? Kalaysa? Anya akalaysa manong? Makikalaysa ka kini Raul. Taamok anasaya at ipagbanagam kan kuana. Anya? Kaya't kumete na mga asawa ni Raul. Tapnusan nga agbaa ka baro. Iswa kayat kumet nga kalaysa kayon. Di tayo pilitan ni Victoria no di na kayat. Siya kunti mangibagbaga akayat na ka, Raul. Saan? Diyak kayat? Makikalaysa ka kin kuana, Victoria. Para mo't langit ipagsayatam. Victoria. Anya ka di ti makunam kin Raul. Di met nataer? Apay adi mo kayat? Nataer ni Raul. Iso ang makikalaysakan kan kuana, Victoria. Apay ngay manugot ka, Raul. Sa anak ni manugot. Ni manong mo ti agragot. Awanan ba hindi diya kapsat ko? Talaga ti kayat na. Isulatan ti matungpal. Kinabkabil nagpay di rabi. Gaputan na kararte akano. Tagkad ka na ka makikalaysakan ka. Noong kalaysata. Kat saan tamat ngay ayatan ti tunggal maysa. Anya langan ti mapasamak ka data. Victoria. Kat sika. Umanugot ka kadingag kalaysata. Uwan. Nukasta. Awan dumam ka dakwada. Kuha nga mi. Agpapada kayo! Agpapada kayo! Raul, amok akayat mo mat nga ikalay sa tikapsat ko. Isungag kalay sa kayon iti kabiitan na panawan. Sa anak akayat ti kabsat mo, Diego. Isuasan tayon apilitan. Kayat ko anasaya ti masakbayan ni Victoria. Iso akayat ko as sikat ti pakikalaysaan na. Ngam saan tayo ang mapilit no talaga adi na kayat? Apay, imbaga na kadikan ka, di nakakayat? Uwan. Sa anak ngay ayatan ni Victoria. Saan to ang naragsak no pilitin tayo ang makikalay sa kanya? Subag at talaga tayo tiya kapsat ko. Diego, ang muklatan ti talaga arason. No apay apilitem ti kabsat mo ang makikalay sa kanyak. Ha? Kayat mo ti agbalin akatalak iti kataltalunan mi. Kayat mo asika ti bigbigan dagiti trabahador may akas busda.
Kaya't mo adumakkel ti awawatam asweldo. Karaman amin dayta, Raul. Aramatam ti kabsat mo, iti kabukbukudam apagragsakan. Sa nabale, tagsayaat matlaang ni Victoria. Saan la asyak tagsayaat? Adadan kan ko na. Tamag ki asawa lakit nga rod kan ka. Awan mabalin tayo. Tadi na kayat. Isuasaan tayo na pilitan. Tinong panak manan ni Manong Diego. Gaputa jak kayat ti makikalay sa kan ka. Unay matan ti kabsat mo. Bayam. Kasaritak manan ni Papa. Di ka kuman agsangit. No talaga di mo kaya ti makikalay sa kanya. Awan maaramidan mi. Ngam no siya. No bilang ta umanugot ka. Ipay ko ti amin akayat mo. Ngam saan ka nga ay ayatan, Raul? Kuan niya, Raul. Kano ti kayat mo panagkalay sayo kini Victoria? Awan ti maangay akalay sa Papa. Anya? Kunak mano manugutan ni Victoria? Saan, Papa? Di tayo pilitanan. Unay matanday jaya babae. Di ba'y lagat umanugot? Ha! Di nala pampanunutan na maipaay mo dagiti kayat na itibiyag. Papa, Kasaritak manan ni Diego. Agkalaysa kayo iti kapsat na iti kabiitan na panawan. saan, Papa? Isardang yung dayta. Matanagan ngamin kan ka, iho. Amangan no malakayan ka abaro, tadi mo matamu ti agarem. Isuan ni Victoria laengen. Total, napintas met ni Victoria. Raul, impan kontay sagot mo ka ni Victoria. Anya ti kunana. Saan ko na kinasarita? E di naawat na. Pimanawakon. Agyaman aken ka, ah. Amom, Raul. Limlim tag dagiti matana. Sigurado ang nagsangsangit dayjay. Kan amom ka di. Nakitak alimitom ti bangir apingping na. Anya? Tinong pa siguro ni Manong na. Unay matano kasta. Ala, inakon, Raul. Kan agyaman nakitintin mo, ah. Makatulong kanyak daytoy. Isupay nga igatang ko iti agas, di anak ko. Sige laang, tumasa. Ato iti parakan ka, Victoria. Inggatangan ka iti purutas, kan gadumapay amakmakan. Apay nga imay ka. Mabainak nga umay. Ngam, kayat ka akumustaan. Pudnugayam alimitim tabangir apingping mo. Tinong patong panak ni Manong ko. Kaasi kamat. Sige. Tapno saan na kun adangran pa iti kabsat ko. Makikalay sa akon kan ka. Ha? Tapno naragsakan ti awanan bain na kabsat ko. Kan tapno pumanawak mo tandi ti balay. Gaputa ka na yun na nga ising-singer kanyak. Nga iso ti mang pakpakan kanyak. Anya? Umanugot ako na makikalay sa kan ka, Raul. Ngamin, kaya't ko talaga ti pumanaw di ti balay. Ngamawan mo ti masno papagturungak. Victoria. Iso na saysaya ata na makikalay sa akin ka. Ngam ti agtalawak nga awan mo ti umno apagturungak. Raul Baraw, umay ko iyag daytoy pinalabaam akawas. Agyamanak, nana. Di kay agdanag. Nayunak titang danyo. Ay na, agyamanak Barok. Ay, damag ko nga umadanin ti kalay sayo kin ni Victoria. Nana. No kasta, addan mangilablaba iti kawas mo. Saan nakton akasapulan pay? Saan man, nana? Kasapulan kalatta. Uray adda ni Victoria. Si kalatta ti tagalabak. Tadjakmat kayat amarigatan ni Victoria. Nagasat ni Victoria. Gaputan na anos ka. Nasingpot ka pay.
Kan saan ka pa'y anay imot? Mabiit lang nga, nana. Itad ko ti sweldo. Adtoy. Limag-asaw? Kat basit matili na ba akawas mo, Barok? Alakit din. Awatan yun, nana. Ay, agyaman ak nga ron no kasta, Barok. Ayun gayam, umayak to tumulong aglutaw inton agkalay sa ka, ah. Nana, katagyaman na. Ay na, agbagay kayo adwa. Victoria, Raul. Ay, nagpintas day ta wedding gown mo, Victoria. Bagay mo launa. Ha? Imbag ka pa'y tanapadasam ti agaramat iti wedding gown. Ngam siya, jak na padasan. Iso nga apalan ka, Victoria. Agyaman kami iti idadaray mo, tumasa. Kablaawan kayo adwa, Raul, Victoria. Amok, saan kantong agbabawi ang nakikalay sa ni Raul? Victoria, di ka agsinaay akasta. Agisam kamot oray peke nga isam. Tani, anyan tulangan ti makuna dagiti sa nga iliyong ay. Alan umisam kan, Victoria. Ita, tanalpasan ti kalay sayo. Sa dino ti pagnaidan nyo? No sa dino ti kayat ni Victoria, kumanunong aklatan. Dito'y balay daraul ti kayat ko pag naadan manong. Ngamin, di kan kayat amakita pa'y. Anya? Ipakat mo man ti kinaartem. Dito'y kamin balay nga agnaad, Diego. Surutag ti pagayatan ni Victoria. Makamu kayo, awan parikot kanyak. Ikarik, Diego. Ipatag ko ti kabsat mo. Pulos ajak to dangran, akas iti araramidam. Raul, Victoria, kaano ka di amadaanak iti apo? Papa, Jak kayat ti matay, ajak pa'y nakita ti agbalin nga apok. Iswa sige, apuraan niyo kuma. ni papamet. Awan matdagas iti imbaga ka. Dumtang tulad taray ta, Papa. Victoria, patgan niyo kumatikid daw ko. Kayat ko ti maadaan iti apo iti kabiitan na panawan. Papa. Sige, Papa. Pagsaritaan mi data ka ni Victoria. Sige, Nana. Tulungan kayong maglaba. Total, awan matla ang araramidag. Ay na, saanan balasan ko. Ang mga noong tanak ni Raul. Amom day jay kat di na kayat amabanog ka. Taay ayatin nakaunay. Anya? Oh, Victoria. Di mo ko naan nga aglaba ka mat. Bay amlatan ni Nana Tasya. Unmat ngamin balasan ko. Kan may sa maksayan titangdan ko nutulungan na. Iso asyaklatan. Saan amak sayan titangdan nyo, Nana? Ay na, saanan, Victoria. Kabaalan ni Nana Tasya dayta, Victoria. Saan kan nga agbannog pay? No kayat mo nga dar aramidem, sumurot ka langan kanyak. Tamapan tamangala itinatang. Tapno adda si daan tayo inton aldaw. Sumurot kan kuha na, Victoria. Sige, Raul. Mapantangaron. Oh, adun tinapuros ta. Aglalaok. Sitaw, tarong, patani, kanda dumapay. Wan, adun da ito eh. Siyaktun timang luto, Pakaragsakak unay, no si katimang luto. Nalaingak nga agluto. Kat amok amagustuhan. Pakaragsakak launay, Victoria. Mala, intangaro dun. Mabiit laan. Dala ko madamagakan ka, Victoria. Anya day ta? May sa abulan ng tinapalabas, sipod nagkalay sata.
Awan ka di pa'y mariknam apanagayat kanya. Awan, Raul. Ah, Wan, awan mariknak apanagayat kan ka. Katjak mo, no agrusing tungata, wan no saan. ururayik day ta achimpo, Victoria. Aramidit ti amin, tapno masursurong nakngayatan. Innem a bulan ng tinapalabas, sipod nagkalaysa kami kini Victoria, Mr. Lonely. Nga maging gaita, saan kami pa'y ngagkakaidda? Ngamin, awan kano panagayat na kanyak. Kat ururayak lata day ta at tiyempo. To'y pagayam mo, Raul. Raul, pagayam ko, napilitan ni Victoria ang nakikalaysaken ka. No pa'y kasta, anusam ti aguray. Ipakitam kan kwa na ti pudno a panagayat kan pamatag mo. Tamok, makaamiris to, kat mariknana, asikagayam atalaga, ti para kan kwa na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Raul at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.